ifoni yakhe hlala phansi Dlamini ikhamera nayo iyashutha nayo iyashutha South Africa le ndoda yesoyinika ithuba manje ikhulume nayo ifoni yakhe awuyibambe le foni yakho uzochaza ukuthi kwenzakaleni kwasukaphi kwayaphi waqalaphi ukuthi kwasukaphi kuze kufike lapho kukhona manje khona TikTok ipassword othi ngene manini bafowethu ngenzela ukuthi wonke umuntu abe happy angene igama lethu lonakale kakhulu igama kwakhe igama ngento encane mase kuzoba khona umuntu ozongifonela mina athi uyangifuna hayi nayi because imfonela umuntu sesitholile umntwana sesimthola manje number yakhe ngifonele manje usho sesithola ngimtshele ngathi ngizokuthola ngashoni ilanga wathi usempumalanga ngathi aphuma kwakhe betshana mhlawumbe uthi siyinyanga lezi ezilambile ezingawazi ukufuna umuntu umseshe ngenzela ukuthi ngingene nangawo ebeseke ziyakhala awubufanele ughost wena la ungani wakho ghost manje umfaki lazifika umuntu ghost ebengitholile labantu kodwa nje ngasho ukuthi ingane sifunda iyaphi ingane sifunda awunayo airtime angiyazi inyanga umuntu kodwa futhi akana airtime hayi somfakela airtime ngokufakela airtime kukhululeke umfonele andifuna mfonele uyakwaleta futhi kwaleta malini hayi imali encane leyo ngokufakela nje u500 airtime nayi ukuthi ungangena nge-account yami senzela nabanye abama-scam bayiyeke lento ukusebenzisa ama-high profile ey'nyanga ey'dumile South Africa because lento ihlungu hayi mina ngifuna singajahi ngifuna chaza ukuthi kwasukaphi wayaphi achaza ukube kuthiwa thina besithanda ukwenza utho bese ngabe kade singimonitor from ebusuku subonke wena muntu akazi ubusuku bonke sikumonithile nje ngifuna ukuchaza ukuthi uthwasephi ngoba anithwasi ningathwasi bese nizorobha abantu bayakhala abantu lapha barojwa yini yangene angene kwi-account yami okay shuthi noma ke ngicela wenza ivideo Dlamini nawenza ivideo bese siwafaka ku-YouTube okay nomzana umzimba ukhalimali lo uDlamini bafowethu ongaqola abantu ngikhale ngiyikhuluma lento ukuthi abantu abayeke ukuqola abantu bayabaqola abantu kuwesike lo uzokhuluma ngamagama ethu into engekho sibe singamazi mina nje angimazi ngiyaqala ukumbona namhlanje so izolo ngithola ama-calls more than 100 calls abantu bethi Dlamini phuthuma ku-live kaGhost ngithi mina mangabe kukhona inkinga uDlamini lo wale ngonyameni kwake kwathi kukhona inkinga yayikhona eMaritzburg njengomelaphi ngathatha ifoni ngamfonela ngathi Dlamini nakho kunenkinga enje sayilungisa leyo nto leyo yadlula ngoba singabela udokotela onjani lona uma kunenkinga ongazi ezokhuluma nabanye odokotela ya nomzana echaza kwenzakalani kusiyama South Africa amahle phumela ntshona ngiyathi nekizwe ngiyabekela udokotela omkhulu ozwana udokotela ujaji indaba isuka la ikhona mina ngiyinyanga elaphayo abantu esebenza ngokuthwalisa so ngaya kwafikelwa i-patient let's say 2 weeks back yafika ifuna usizo ngayilapha ngaqeda esigodlweni ngolwazi lami egcina ephelele khona emthini so whetherless isiwasho ngizinto engazazi so ubaba umuntu oyeze kimi esigodlweni ke ngikwazi ukumveza kwayidinga into veza ungasijwayeli lapho wena kanisasine kanjani baba wase-Eastern Cape awusho ngani ususathini ayikho umuntu ozofihlwa la wayifika ubaba wase-Eastern Cape yebo yena khuluma yonke into ubani yena lo baba loyo sifuna abantu nje babebuka bathathe yonke into njengoba injalo yaziwe ukuthi sukaphi yaphi ngeke usitshele ukuthi uyinyanga ufunde khona ukulapha njengoba umncane kangaka ufunde ukulapha ngoba yini labe ngiqola abantu nibaqole egameni lokulapha yini labe ngiqola abantu nibaqole egameni lokulapha kubeka so ubaba wayidika izinto zesiwasho eziyikhombosete so isiwasho ngangakwazi ukuzenza so kwamele ngithole ikhemist eseduze so ngasebenzisa ikhemist yakamiyeza uba ulika Ghost so mana wamtshela nimiyeza ukuthi kunomuntu okanje uzothenga izinto ngoba ufuna ukuya kulo muntu ufuna ukulapha lo muntu noma wahamba wayithenga nje no angizange ngimike okay kubeka
umyeza ngizange Yeka manga wento ezomfasula. Yeka manga ngoba lento kuthiwa uyenze ku-Facebook. Awusho ngathi ungene ku-Facebook awahekha abantu ku-Facebook. Ngo-Facebook wakhe ulokhozi. Ugosi so ngathi ngena kule nto nje ku-chemist ngithenga ama-products ama-receptionist anqabele ukuthi ngithenga ama-products ngesimo sokuthi bengambikelanga ugosi so bangihlehlise emuva bathatha izithombe bangihlehlise emuva wathi bazombikela futhi naye ugosi kwaphela insuku ey'mbili ey'ntathu ubaba lo wanje kwaphinde emuva kwi-Facebook wathatha malini kuye ubaba ya kwaku-1.5 okay yes 50,000 lapho noma uyeza lapho ufuna usishane yonke into kade uyikhuluma kulife wakho izolo. 50,000 i-pop-up notification at the game was ubaba ugosi Okay. Sofika lapho qhubeka. so ubaba nje wasengimsizile mase efika le ekhaya so baqhumana nokwenzeka imakhokha imali engaka mara ubaba akasizakalanga but wesenza i-product yakhe so base kwaba ne-big dance solid ukuthi kanjani manje mina ngiwu-Dr. Judge ngisebenzisa i-product ka-Ghost Meza ngenye inyanga yeah so kwalokho wangiveza wathi ngicela ngabe ngisebenzisa amakhemist akhe akusadingakali kwabhala nokuthi ngumuntu ofunekayo ngiyadingakala so eziphe ngidingakala angatholakali mina ngithola izingcingo engizitholayo zisuka kubona abalandeli bakhe uGhost bathi akizilethe kumkhulu kunodaba ufuneka likhulume naye ufuna i-address so ngangakwenza mina lokho asifikele naqasatha uGhost mayifika ufika nezinkabi zakhe baphethe izikhaya so ngathathwa mina mangithathwa ngiyiswa ngakubo ngakwakhe esibhodlela esikhulu esesikwamakhutha ngakhishelwa kumphakathi wangakubo ukhishelwa izinto zamakhamera ezongenisa kwizinto zoma-social media kanje ukuba ngikhulume ngisho ukuthi mina njengoba ngila ngithathweleni futhi njengoba ngithathiwe angisho lapho sikhuluma singakoshuthi angisho futhi ukuthi lezi zinto lezi engizozisho kufuneka ngizisho kukhamera so I was told what to say yini ngizingatshela ukuthi kufanele ngithini kwekhamera Ubhalelwe phansi noma utshela sifuna into ukuthi utshela obani wena ukuthi ubulala amagama ethu. Mana uma sekushuthwa Luphengo sekuhlela lapha sekushuthwa usekutshela ukuthi wena Khuluma kanjani noma wena ufaka amagama ethu no bengakusho munye so igama nje lababudlamini ikhosi lengcolile negama lababumzini ukhalimani lengcolile negama laKingzos i-entertain lengcolile amagama abantu ebithwe kwababe kathi ushaya ividiyo eyathi live amakhamera ubani unefoni lapha inamba yakhe izosekhona la baphethe ifoni ufonele manje manje lento Wema uthilungi. bangaka abantu ababukayo lapha phezulu 515. Yes, siyacela ama-South African i-trend isele video. Fonelani uKing Zozo manje. Akufonela uKing Zozo manje lento ayilungi. Mawukuthi uGhost useyawa. Uyena uGhost ilapha efonini Akithi phela meqamba manga uGhost uzoza naye. Awuzozilungisela kodwa engimangaza njengoba ethi bethunywa kuthiwa kasho kanje ngayo phela into kufuneka itholakala iyona-ke le Shayiwe yini noma kwenzakaleni kuze kufakwe thina. Masifakwa thina sifokwa ngaliphi igama? ezosi Sifokwa ngaliphi igama thina sihlangana lapho nomnyaka baba. awulokhu umzama mfowethu awulokhu shayizividiyo ubuye ikhathi ubuyihlala okay awuqhubeke uma ngabe ke ufike wakhuluma nawe wathi mawusukhuluma usurekhodwa sekuvela ividiyo faka amagama ethu uthe angenze kanjalo ngiphinde ngibale nokuthi ngiyiqonde ngitshela abantu ukuthi ngizizibazisa waphinde wathi futhi kwividiyo akubale ngenkatheli kuKingzos Umbaliswa yini King Zozo? izakhi izakhi saKingzos angithi khona ulive esake sawushaya kuTikTok senayo uKingzos ubaba sasilive kuTikTok sasisona so usimba lena engangimphikisa amasimba lawa engangiwaphikisa ethana magic wallet lalela wena simba mawukuthi uyabuka lapho lwabizi wena ngakuphikisa live phambi kwabantu ngathi mina ayikho into okuthiwa i-magic wallet futhi ayikho imali evele iqhamuka ingene ebhenki nje ingazi ukuthi iqhamukaphi Le mali esheshayo. uyabo uzohlangana naleli qola leli manje qhubeka kwenzeka kanjalo so mase kushuka ifona kwakoshuza so kuyaqala okay inhloso kaGhost bekuyini mayithi faka igama lapho igama likababa udokotela igama likaDlamini Khosi ubaba udokotela uyamazi awuchaze kuye qala ubaba udokotela ngiyamazi okay kwenzakalani khona oke wakhumana naye noma cha ngimazi ngo-Dr. Mhlanga okay yes Ungena kanjani? ungena kanjani kule video yena
Uma sizokotela kwi-video ubengene Khulumela phansi, awukhulumele phezulu ngoba simemeza nje nathi. ngifuna kakhulu mina ile ukuthi wena kuno 5000 ekuthiwa ubadla nathi kuno ema South Africa ngilibuza sikhona isigubhu sa 5000 sikhona isigubhu sa 8000 into ephilayo uma umuntu ekhiphisa u5000 ekhiphisa u8000 mawubheka ikhona into ephilayo njalo ingakho ngathi mina nganitshela ngathi ngoqala ungena esigodleni somuntu usibheka ucheck umuntu professional bakhe kulo muntu uyinyanga noma umthandazi noma uyini before ukhipha imali yakho ubheka kulo muntu le mali engikhiphayo kuye iphile yini kwayiyena Awuqhubeke. ayikho umuntu owake wafika ethi uze ku Dr Dlamini Ikhosi wena uthemba usuqamba manje uthawe imali uyidla nami kufa 5000 mangena kwi account yami wena ngiholela usho njalo ku life izona into ebetshelwa yona leyo into entshela uGhost leyo Bafowethu, Okay. South Africa, Okay. thina sizwana namanga. Njengamanje sizama ukufonela uGhost. Angifuni mina into enokumenemene. Ngoba mina ngeke ngalandelwa ngajawa ngabantu ngadutshulwa. Ngidutshulwa ngabantu engakhuluma kulive ngabatshela ukuthi abaye ukuqola abantu. Ngaba yisitha ngibathetha abaye ukuqola abantu, abaye kurobha abantu. Ngalandelwa. Ngaphetha sengikhatha ngoba abantu into engayifuni ukukhatha ngoba abantu ngenxa yabantu abarobha abantu bebarobha egameni lokwelapha. Even iSouth Africa yonke fanele kuhlelwe indaba yokuthi uqedwe zonke lezi nyanga lezi ezimphuphe engekho umuntu ungamazi lokuthi wathwasaphi wathwasa nini. Qhubeka baba silalela. Siyeza nje lapho. so abantu amagama abo nje amoshakele kakhulu baba ngezinto ekuthiwa umuntu kufanele azisho kwicamera ngisho ukuthi bekuthiwa ngiyikhulume That is what you call sezingishilo baba bekuthiwe angisho ngibala amagama abo kuba uDlamini uMzimkhalimani Ukuthi mana ke ubani usebenzisana naye bathi bathi ngisho ukuthi ngisebenzisana nani yabo kunjalo baba wake wangibona mina live. bakagcina nje ukuthi Mana yazi into ezoqeda amanga yini Dlamini sela. yeah Asifonela uGhost manje. thola kufanele uGhost On the time bafowethu mayingekho cela ukuyithenga manje ngifaka afakwe live afonele abe live masimtshasa simfonele ubhululwane Cha ayikho number yakhe ngicela inamba. khona inamba lapho. umfonelile Ishonje nami bafowethu umfonelile ngoba usezwile ukuthi ubuya kwakhe iqala ngo067 number yakho u067 kodikisi 064 ibize lapho usemfonelile khona eThekwini. Yeah. Njengamanje ke South Africa. Njengamanje South Africa sifonela uGhost manje. Ngoba asifuni ukwezinto ebhekeseleni lapha kusona istash lapha kuzona istash ikhathi zecash asinazo thina. Asifune istash. mina sengibuya kwakhe Uzwile ukuthi ubuya Kuya kwakhe kudeleke ivideo bazoyibona eSouth Africa ngathi abamfonele kwathi usephulanga ngathi abamthethe kumele egcekeni akanginike usuku azobe khona ngalo Ungoleke Dlamini ngifonele lapha khona amakhamera azobebuka sifake loudspeaker. Wena usho lento oyishoyo. Ngoba into enokumenemeza umthetho sebengibambile manje usho yonke into ethi sitshela wena ukuthi bekubambe South Africa njengamanje sifuna ano uDlamini baba uGhost ukhuluma noDlamini kancane bafowethu umsisi sinalo mfana la uthe ubani khuluma kakhulu Dr Judge sino Dr Judge la noDlamini Ikhosi sesimtholile lo mfana uthi lo mfana wena ububhalile ubumbhalele nimkhombeni ebhamu nimshayile iso libomvu nje mana baba mana baba silinde thina sifonelile ukuthakela ubani manje siyakudakelwa siyakudakelwa No, asikusanganele South Africa nezwa ke umuntu owile othi mayisewile usiyamdakelwa manje umuntu usiyadakela yalela mana Ushubile kabothi ushubile. sina fuqeda mana sikhuluma thina ukuthi manje sinalo Dr Judge la mana Judge thina life now izolo wena tshela iSouth Africa yonke Uthiwa sidakela oqala nje uyazi iso. uyiso wayibona lokuthi tshela manini bafowethu kancane Abantu banakho. Kancane futhi sithe uyathula umfana. mana Lalela into esishoyo manje.
Mana, Wena ukhomba ukuthi umuntu wesifazane. Wena wenzeni izolo wena? Wena into bekumele uyenze izolo, bekumele uthathe ifoni, usifonele njengoba ngikufonela manje. Ngani ushuthe ngamafoni izolo. Ushuthe ngamafoni. Sibonakane ini ngoba umuntu athi ukhuluma naye umfake live nangu. Okay. Mana, lalela mnumzane. Lalela, njoba ngifona nginaye. Sifuna ukuqeda amanga. Amanga lana ubaqeda. Ayizijwayela kabi. Sifuna ukuqeda amanga ngoba lo mfana uyena uthi wena umshayeli lalela. Uthi Ithina abafana begubhu manje. Mana, lalela. Ungazojwayela wena. Akuyena uGhost futhi lo. Okay. Akuyena uGhost lo. Akuyena. Lo khulumayo nje akuyena. Elinye izwi leso. Elinye izwi leli. Miyeke kulungile. Omeke. Ake sizame enye namba. Miyeke. Iyona leyo kodwa akusicingo selibanjwa omunye umuntu. Senikezile omunye umuntu. Miyeke. Bafowethu South Africa. Nangu lo mfana lo muntu uyasithuka mase sifuna ukuqeda amanga into esifuna ukuyiqeda thina amanga ngoba uthi lo mfana ubhalele Uthi bemthuma emthuma ubhalele mina baba ngishawe ekhaya mase ngifika ngakwakhe angishawa umphakathi wangakubo akufanele ubone ngishawa ngishawe ngala njoba ulapha esweni ubuvusayo ubambe nqaba ukukhuluma iziphi ikhala nje beyiphethe ibhame enkulu ama-15 awu-2 abanye beyiphethe ama-15 abanye angazi babe beyiphethe lezingaki iy'moto ezikulandile imoto ezingilandile bezu-4 wazamncane bongazolanda South Africa sizama ukulungisa iqiniso la mina abantu abahlezi bebuka iy'nhlelo zami ku-TV ababuka ama-YouTube ababuya yonke into akekho umuntu netwa kwakhomenta mina ngisho Facebook wami athi mina ngidla imali yakhe angaze ngizwe ngomzimba ukhala imali umfowethu ukuze ngizwe kuthiwa umqobo uba ngabe ngiyamfonisa umfowethu nakukhona umuntu ezithiwa usenze u-1 wenza u-2 wenza u-3 lalo so silungisa le nto kwama-South Africa eyonakele ngoba lento ithinta abantu abaningi iy'nkulungwane zokuhlala sisenkancane nemoto nangefoni Yebo, usemdlamini. Sinazi ubani uDr. Judge. UnoDr. Judge la. Lokho kwenzakalayo kodwa yokusithuka amakhamera yabuka. Sifuna ukwazi uthi yena senzeni ngokubuya kwakho. Khuluma thina. Into yamanje wena. Ndiza. Lalela, uthi lalela. Khuluma kahle ke manje. Uze naye kujaji wakho lo owenza ivideo naye wena. Hlangana kuphi? Shona hlangana kuphi? Mana ke lo mfana ke siyamthatha siya naye police station. Siyafika lapha. Mana ngitshela into ezokwenzeka. Ngoba kufuneka abaleke. Yazi into ezokwenzeka. Kufanele lo ahambe e-police station manje. Sicela amaphoyisa ivula icala. Bese sicela amaphoyisa ukuthi awasigcinele yena. Mayesuka lapha e-police station fanele sambe naye siye kulo. Kuyokhulunywa naye. Ngoba ngiyabona manje ayiphinde yakho. Uthi wena ushaye usuka lapha usuka khona. Waphinde futhi mawusebekushaya basebethi-ke basebekubhalela phansi ukuthi hamba ukhuluma ukuthi bezodlamini uthi udlamini wenzeni lo yimina uthi wenzeni uthi uhlangene ukusebenzeni nami ubungangazi mina ngingena ngaliphi udlamini ikhosi shuthi ngisuke ngaphosta nje leyo clip leyo before kwenzeka incident le bese wasale sathi shuthi nalona ngoba ngiyamazi wenyanga shuthi vele mhlawumbe eyayishuthwa kuphi leyo video yazi ma-South Africa mina ngilungiselela manje nithi niyachecka lapha kwasukela ngicabanga ukuthi last year
lo mfana lo ungaphansi kwenhlangano evukuzenzele warejistwa ukuvukuzenzele ngamthola lapho kuba siyinhlangano zeyinyanga sona le nyanga engarejistiwe ngase ngimbona lo mfana ukuthi ucela usizo kangazi ukuthi uyaskema mina mawuthi ubheka wonke amavidiyo ngishuthile iyinyanga ezimore than 30 mahamba niyo-check YouTube farm ngoba ngile nyanga inganawo umoya ngikuthuthukisa umnyanga bethu siveza abantu abalapha kwangempela nakhona futhi hayi ngoba evezela umnyanga waveza unje kuphela evela lapha ethi uyabonga ukuthi ngimsizile wavela lapha ngathi wayebonga ukuthi ngimsizile ey'ntweni ey'ningi ngoba bewumuntu nje ongekho right akazathi uthi udokotela yena ulapha abantu hamba niyo-check-a ku-YouTube lento ngisho ukuthi Dr. Zakhele Dlamini uzoyi-check-a lento ikhona ku-YouTube so uma bafethu sishayelwa amandla ethu angayenzi lento uGhosta yenza mina ayikho inyanga engangayiphoqa ama-South Africa ayikho inyanga engangalwa nayo mina ngi-check-e almost 10 years mina enyangeni ngiyatrain hayi bo 10 years umncane ngicela uGhosta ilungise lento Dlamini kusasa. Okay, qhubeka-ke mnumzane-ke ukuze kufikelele wena abantu basikeme kanjani qhubeka ukuthi mase befika lapha sebeshayile wasuhamba kuya lapha ngoba mina iyangidida lento more than 100 calls engiwatholile mina not even one day kuthiwa ngisikema abantu uzothatha igama lami ezinye lelilona uzolehlisa uzolibeka phansi uma ngabe-ke sethe faka igama lami uthe isizathu yini ukuthi ufake igama likamzibukani mali yini inhloso yakhe yini ngokhona wami befuna ukusiza ayikho into ekanjena ngeke ukuthi ufike kuzakumina ukuthi angisho kanjena egcineni akuwi lento akuwi idlozi kusithuthi sakho umuntu usuke sisebenzele kanjena. Okay, ngake sibuye ke neyokuskema abantu ivideo ngibukile wena ubaskema kanjani abantu shona lento yenzayo uyichaza yabona njengoba ngaze sikushaye futhi angimisele ukuthi sikushaye kodwa uma uqamba manje ngizokushaya mina ngihambe ngiyoboshwa yes ngihambe ngiyoboshwa ngibheyile ngiphume ngiphinde ngishaye futhi wena khuluma abantu ukuthi baskema kanjani umuntu ubefika kimi kanje ukuthi mhlambe ekubone kuphi TikTok noma Facebook okay umuntu befika kimi kanje ngibona TikTok asihlamba ukudinga usizo yakhuluma kakhulu phela business joy from pumps business afuna izinto zophakama utshela ngithi akahlakanisa imali ethini mana uyithatha unazo lezi zinto wena noma unazo uyamscam khuluma lento iqiniso angithi nginazo ke uyithatha khona abantu wena ngibuza ngawe khohlwa abantu wena unazo izinto othi unazo zokuphakamisela abantu umsebenzi uyithatha wayithola imali sibheke uyithola kubani ukudla baloyi hayi bo wena muye namuphi wena musu uphika ukuthi usikema abantu lento othi unayo ayikho wena chaphaza inyanga ngeke uswele airtime uthi ngeke uyinyanga uswele airtime uthi umelaphi ngeke uswele airtime uthi uyakweleka ngeke ugqokela ophathalaba uthi uyinyanga uthi uthathe lokugqoka inyanga sinjalo ngeke uhambe ngenyawo unayo imoto suka unawo umusi cha mina sengitholile uhlala endlini akungabona le ndlu ahlala kuyona umbheda laloko namasimba ubeka-ke mase uba-scammer bese wenze njalo ngenzela ukuthi ngane njalo njengoba kuDisemba lapha bazomskema inkinga yenganiswa ayiniswa masingitshela ukuthi into ekuthiwa imali eshayo iganiswa qhubeka umuntu usokunefikele ke bafika she inkanyiso nesayahamba lento kusuke ngimnike yona ngimtshela ukuthi izofika ayisebenzise kanjani umuntu umefika lapha abe nenkinga ukuthi lento le ayisakwazi ukuthi manje isebenze ngiyathanda ngoba uyachaza ukuthi uma sefika lapho umnikile uba nenkinga yokuthi ayisakwazi ukusebenza lento ya asadlula imoto bafowethu ya uma ngabe ke sebuya umuntu bese kuba njani umzama kangaka umuntu kanti wena usaqamba amanga yazi waqambelana amanga uyazi uqamba amanga lona ngoba wena uFacebook lo dila lawo wena uthi ungene epage kaGhost wasuke epage kaGhost wathi wena udla imali nami yiphi le account oyisebenzisa othi wena imali zingena kumina uCapitec njengoba bengifonela abantu manje ngale ngo5000 wakho sengifonela abantu aba6 bathi babasicela u5000 esinike iaccount yeyigroup za 5000 iyona le ngifuna ukuyazi ke esifuna ukuyazi ukuthi uba scam kanjani abantu wena uthi abafaki imali
ngoba umuntu kumele asho mina noma segoli ese-Cape Town nginey'moto ey'khipha abantu mina zibalande zibalethe ekhaya imali uyikhipha phambi kwami umuntu ayifake imali ebhenki ngoba sibalekele yona le nto leyenzayo Qhubeka baba imali umuntu akayifaki mina ufika nayo straight esigodlweni pho le othi wena Uthe wena kaGhost nje. leyo bekuyile nto nje kade ngisho uGhost efonini yakhe nezwela ama-South Africa Ubenjani? Bekuyini? Yeah. Khona ifoni iphethe ngama-pop-up Kweyakhe ifoni? Hayi ukuthi mangani uthe uze wathi le foni encane kangaka noma bekungabonakali bekulokhu kwedlule besebenzeyani shuthi lezi imali ade ngena besuke iqhamuka beqhamuka le mali ade iveza kuthiwa ama-pop-up asefonini akuyena okay okay siyadinga lokho okay masuqhubeka-ke nokubarobha bese kwenzekala kanjani-ke bese yabuya umuntu mayesebuya into yakhe ingasenzeki malini imali enkulu osuke wayirobha umuntu khuluma iqiniso bazovela abantu la abantu imali enkulu osuke wayirobha umuntu malini 100,000 Yesimalo mfana. Hayibo 100,000 owenzani wakuphi ndawo lowo hey shuthi ngapha ufisi namabondo lapha mana wawenzani 100,000 masekunikile wawunobani kuwona noma wawuwedwa noma khona onawo so ngakhathi ngisebenza kulo 100 lo ngazama uku-investa kuwona kule zinto lezi zoma-production ukuze imaphi lawo ma-production laba abashuthayo ubani owayi-investa kuye phakamisizwe bezwa abantu hayi yabona into yenza bokhatha abantu uzowazi ukuthi abantu mawusubarobhile futhi abanye enye ophinde wabaskema yona u-100,000 enye malini bekuyileyo engaphansi-ke o-90 kuyaphansi malini hayi ijwayele ukuba u-2,000 sondela kancane washayisa imoto u-50,000 ilowo kubi-pop-up yefoni owakho kodwa ilo se-pop-upini yefoni shuthi wena uwazi efonini yakho noma efonini kaGhost le kuthiwa u-50,000 wawudla nami nale nama-pop-up o-5 o-5,000 noma beyigubhu no-8,000 bafethu uyayizwela ihlungu lento bafethu uyayizwela ikuhlungu lento ngivuke ekuseni kakhulu mina ngafonela uDlamini ngathi ngicela kulandwe amakhamera kulandwe yonke into ngoba uGhost angiyazi lento ayenzile siyacela iqiniso simfonelile uthe kusasa uzobe sebuyile eMpumalanga sofuna isikhathi ke abanye kufuna yena okay nabo bawu-954 7,954 bekufuna yena uGhost ashayele umuntu wakhe abatshotshela nama-products mina ngikazi ngamtshotshela uDlamini uney'mbizo nginey'mbizo uDlamini une-chemist yakhe siyiphilela impilo yethu akekho angeke uzuze kuthiwa ngidayisa imbizo kaDlamini mina noma sengisigeme uDlamini mina ukube nebethola lesi scam sakhe befunela athi live ashayele bafethu sengiyalungisa nangomuntu oqola abantu bami singena kanjani ya into kufuneka siyenze Dlamini kufuneka sithole ngoba uyabona ukuthi lo mfana uyakhomba ukuthi unayo uGhost umnokhile uyabona into ayishoyo kungenzeka ukuthi uqinisile futhi kungenzeka ukuthi uqamba amanga ukabili sifuna iqiniso bese ifuna iqiniso and manje akufuneki wena sikudedele omunye umuntu okade khona kwenzeka yonke le nto bekumama uma wakho wakhansele nje bona uGhost ufike wakhuluma noma okay yes but ngiyacabanga nalokho nisazokhuluma uGhost ufike wakhuluma noma enye ixesha lekhohla memeze enye ixesha lekhohla noma South Africa manje uGhost ufike wakhuluma noma wathi kumana lo mfana lona kahle kahle wesikhathi eseni wambuza imibuzo engazi usangisiya umuntu omndeni wamthetha uma umntanami wena uyenzile lento uthi uskeme uGhost ephejini lakhe awuthi inamba yamawakho ufuna ukumfonela inamba yami anginayo wena ubaskeme kanjani ubaskeme kwi-chemist yakhe ngiye ekhemist ephejini ngiye kwi-chemist because ama-product lawo abantu bethenga
wafika wena ubuye ekhemesi ufika wathenga wathenga uthi masuthi wena usebenzisana noGhost no-ghost ngokhipha iy'tikha zaghost noma bekwenzala thi funa ukuthola lokho kunjalo ebhaliwe ukuthi umuntu nowathi esebenzisa i-product kaGhost wangasizakala angasizakali ethi product so akasafoneli besefona le number le ekwiscreen that's how uba uGhost wakwazi wena ufana nomuntu wena othenga i-product ophusha uGhost odingazi uGhost ukuthi nawe uyamphusha ngoba nawe wena ama-price akho wona owenzayo injalo phela Joshua wena uye ekhemesi uthenga imbiza kaDlamini ngiyalinganisa ngo-150 ufika noyibisa u-250 une-profit oyenzayo wena awuhlukile nithi u-IFA wena shuthi kuyakhomba ukuthi wena awunamuntu uyi-scam awunamuntu wena uyi-scam ngeke ngihambe mina kufika umuntu efuna usizo ngihambe ngiye kubhuti lapha ngithi ngiye kwenye inyanga ngithi ngidayisele ama-product ngibuye mina ngizonika umuntu shuthi wena lento yakho yokulapha yikho vela yikho wathwasa kuphi wathwasa awuthi awuthwasanga nje wena kuthi awuthwasanga nje kubuza wena ubaba uGhost mana mawuthwasa yini eqalayo eyenziwayo mawuzongena nje uzoguqa ethwaseni yini eyenziwayo ngendlela ekwenziwa ngayo ya ngangene egobongweni ya ngaphume egobongweni mana-ke ugqoka into enjani mawusegobongweni khambela nemali ezimhlophe kanjani manje ngoba phela ezimhlophe seseyilandela khambela nemali ukhambelana nama ngoba mawuguqa kuba ingubo ey'bomvu kubophe lapha kube basoshintsha usoshingelesa kwena usungene eqabeni nempangelo udle lezinkambi ingiki indawo mhlawumbe ngenzuzwa nomluzo uqede lapho uyongena-ke manje usungena emcakweni usukhathi ufake ezimhlophe uyanqwamba ngey'mbuzi ebomvu nemhlophe uthatha le nto esho uqambela namanga awugomela wakho simazi kwalo gomela wakho ufunda balo uyindoda nomuntu esifazane yizo zonke iy'kem lezi ezisikemayo South Africa yizo zonke iy'kem lezi badla ezisikemayo amagobongo bese bethi bayinyanga into engiyicela ba-South Africa sizothi ukukhatha kancane ngoba angisifuni ukuthi kusasa efike ethi lo wena usindele mina wena ubuzophela induku uyabona uDlamini ngendlela ade edinge ngayo usindele mina ukuthi ubuzophela nami vele bengihalela inkinga amakhamera futhi kube kuthiwa amakhamera wekho ngabe uphelile induku nakube kuthiwa utholakale nje sekulethanyana besomanurate ngicela ukuxolisa kwisizwe sase-South Africa ngaxolisa kusona kuphela ngicela ukuxolisa kuba uDlamini inkosi bendlala fana ungenama nabathi nganike uzwenyinto zonke besishusika nehlobo uyazazi ney'bongo zami njalo ngaxolisa inhlonipho engasiyongohloso yami bekuyisimo sethu sadenze mina uwaxolisa mina siyanawe epolice station uyaxolise ngiyamuza siyofuna i-advice lapha epolice station ukuthi senzeka ayingeke phela kanje siyanawe epolice station uyaxolisa ngendlela oxolisa ngayo but we going to the police station nawe siyafika lapha siyalibika udaba sicela i-advice emaphoyiseni ukuthi into enjengale ihendlishwa kanjani ngoba yonke into kufuneka silandele ngomthetho njengoba mina ngiwumuntu owumlandeli futhi ngiyi-MK kucace lokho mina ngikwi-MK kiyi-MK angifuni ukwenza into ezokwenza ukuthi ihlazi i-MK ngoba into engiyenzayo izo-affect i-MK whether iya-affecta noma iyayinyusa negama lami nendawo yakwanongoma nesithunzi sakwanongoma yonke into so South Africa angifuni ukwenza into engizoyisola ngakusasa wena ubudeserve induku wena Dlamini ngiyayibonga nje lento esho mfethu mina ngifonele ngisho komthwalo ngifonele abantu bakomthwalo la ngizalwa khona ngifonelwe kwaze kwasa bafowethu yabo ngumholi mina ngiphethe abantu yabo umholi ngiphethe abantu abayazi abantu ukuthi umhlalo wenkathi fonele ngisho office fonele bona bonke abantu abangithandayo ukuthi mina Dlamini ngithi ngudokotela ngisikema abantu ngawe ndoda usibulele mfana hayi asambeni bafowethu South Africa sihamba manje mina ngeke Dlamini iphele kanje mina ngifuna iphele kanje sihamba manje police station masifika eGG lapha masifika police station siyalibeka udaba police station bazosicheckela ukuthi umthetho uthini uyabo uma ngabe kunesimo kanje umthetho uthini ihamba lento uyabona manje lo muntu ade answer phone kaGhost
noma uyena noma ubani uyasithuka usithukela into engenasidingo usithukela into angayazi asidingo sokusithuka so ke bafowethu sihamba manje siye police